Tumetumia message ya kwamba tukuje tuchukue watoto. Sawa, tumekujia watoto. Kuna outbreak ya flu nini? But we have kids at home. How safe? Watoto wetu watakuwa safe aje? Thukuru wa airetu wa Starehe Girls kuhingwo thutha wa arutwo makiria ma 50 kurwara murimu taramenyeka. 96% exported from this country. So our markets are not here. They are overseas. And those markets have their own challenges. KTDA gwetetere kiuga bona thieri arimi mararihwo yumanite na thogora moru wa macani uria maragurwo naguo thoko-ini cia nanja. Mihango ya gwetha miri na ngari mutino-ini wa Likoni guthie na mbere guku mbura igithararia mihango ino. Na niona ndeto cio ndaiguira haha ndamaka muno twa muthuri ucio ninde moe ona ndumena kiratu na riu ndamaka muno ne kuigwa ati ni arengetwo maundu macio. Mundurume umwe kurengwo kiga giake gia thiri ni murata we mwena wa Kamahuha Maragwa kaunti-ini ya Murang'a.